أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب أسكهم أنت يا ربي أو خير لأنه كران قيري أرنو صواب سرانو كندا يا ربي أرنا قير يسكهم أنت tirinkanda na nyugu manda ya gariman kuino kata suka mantenga bane hebane ma ora kebe trongo ma kebe trongo o kuino kata suka mantenga ya rabbi oga kahu sitige kama mobe yelle alla gano kahundi jannatul firdaus alalan wani kemori anna kenya tifarim qaninga ya rabbi anna kenya tifarin qaninga ya rabbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ndangito wala laqina insha Allah. O maremu ola lakeke wara no kube orna utuno insha Allah nandangi tai ora ko nanti Allah hare nemando kisenga kama birambe Khadija tuga fati amadangi qasu hiliri Abu Talib qahana fati Abu Talib ga fati bane keta kahirnu da maka kahirnu iraro me kiteni nanti kebe garo kebe nyana kenna Kenya ina Allah haren tora modeli begali himbera kenna toro tike modeli na sababunya mo koniranta ma gikenta ma wa qoro semiranta ma kemirenga maka dewino kenga taw Allah haren da hakarla kurumba utu nanti inga taifa laala ina demandana kitanonga ina khirikata Allah ora ko nanti ari ikome kengani Zaid bin Harsa ibu Maka irawti tanga nanga mataifa ken ko tanga tar khugumunda ko yinanti makaro taifa na ken ora tanume milu njate iwo jate wonyana woti milu kembere nga ora matandume milu kembere nga ira suka homanten tere itanga isrohili bire iganaki qabila hoy killendi wo ken khilli kata allai migo kene taifa ima har sirbane kita himbe gara jabine ora ko nanti iga kiye taifa wati be qabila qorusi kinyino kembrenga kun qabila yungun qorusi kinyino ken ko tanga taifa ni ikunya kitenkama yungumu ku mare musikani isuka homantengo baka hawe kingane Abdu Yalila aro Habib naniga wara isura sikandinga kembrenga Allah harende suka homanten qiri kata Allah bane iho homa jawindeya ira jawinde mo burbure kega bega na Abdu Yalilai aro Mas'ud aro Habib kungani amru remu kembrenga ala ren lu suka ma bane ne khiri isura jabun kini jabu mo burbure kembrenga Allah harenda mundi umawa nanti keta hariga matto kirike keta kebega ni iqbaringa ina ken suturi inkurai ima hokoni serera tar hugumunda ko yinanti keddangi halle Allah harengara himbe ya taifa noni tawkine bitotami urutami au kembaka qabla nyungume hoga ona rasu kama bani na salama onya ran ko iya qatar hugumunda ko yinanti Allah harema har sirbane kita taifa noni birambe Allah harenta menga kuti nanti ta serektana aworno serun kama bani taifa ngonda ko yinanti ambu ideweli ambu keta Allah ran kharamundi ma nanti iwo baka ka inama ine kibarake na fundi inama hokoni makangonda
kembere nga taifan ko itikenta nyana kenno kusui deben qawyu benugo debendi aro laga to aro lemunu ku benugo anta hotu ira kungara kunto kiro Allah haren palle yokumana gulla aro zaid bun harsa yokumana gullan sirai Allah haren wurnu zaid khana wurnu keta ibu makan gondi harsa qawyu ku aro hontu imbalnu aro lemunu ito kindengura Allah haren bate yokumana gulla na Allah haren ta jogi ma hore Allah haren ta ampurenga atuhum betankane Allah haren ta ampure tarku gumunda ko nanti horenda tuhum betanke ke kotanga kembirenga zaid bun harsa kenya aw kamana gullan gemu baka Allah harenga kembirenga malagaru zaid me jogera kita iyon kulande ken koto mosiri Allah haren me jogi iyon kulanda jogi tanundi Allah haren do zaidi me go tunni me ma zaidi nya aw kamana Allah haren tabatello ni do horenye wara ko ina da Allah haren tan jogi ma horen wo joina tuhungama kembirenga zaidi nya wala haren tabatello ni awamu nuti horbate ma lagaru igora meyi na ompo igo taifan killendi ken na ompo ken utbata aro saybata ken arabiyata remun pilliya kunna wonyani ken na ompo kembirenga kundi du to na ompo ken nondi iya Allah harenga aro zaidi honti imbal nulo qawyu ngori halle yoko mana gulan seriya yo Allah harenga wurnu zaidi wo wurnu kuri du to inna woni ya gawiya a gilgara kewari Allah haren pine liri Allah haren pine liri kebe gana katinga kenyo isunno meni na sababunya Allah haren maka sere suranta ya aburenya na hay sere ranta diambure ko nara Abu Talibi ngaranta undi ka Abu Talibi fati amadalla kella hala haygara Allah haren kita me kunta tu Allah haren bu sababu be na li taifa parce que Allah haren bugunte a masare sere nan woni taifa yukun koni ya wai jaman wara halle ko mana gulla iridu to na gompon no ndi na Allah haren ari aro zedi wo kella halari ahine liru mo siri iri kahira usu ke kota arani kahirun yene qairi kahira usu Allah haren pine luri ke be gana katin nyo isunu meli kembere nga birambe taifa ngoku iga kinye kenna omporo taifa na anyi milanu siki kengo jate ne kilo no karagi haqe jate himenu gara jate ntaoni kilometer jate ndi an kawana ngemu kilo no karagi haqai kembere nga iro taifa na iga bu taifa tikempa kenga kembere nga kitanan sage iga sage wati be Allah hare aro zaidi iro na ompo kenoni kengani utbata rosaybata na ompoke kengana rabiata le mumpiliya kembe Allah harenda yitin sirahu go mundu nandiga taau kenyitin sirahu kenda yi Allah haren jogi qote zaid ibn harsa ken khana jogi kembe Allah haren taau yitemure nan sembe yitenga aga sembe yitenga ken no khoy Allah hare ari ataau nan sembe yitenga nikitenure utu duwa go no araken duwa khara ken duwaw tarhu gumu mamungu duwaw ke tarhu gumu da duwaw ke saha tarhu kitabun sukah mantendi ken duwaw na kangai ara duwaw ke koni tisondo khalasinte laru qasayane atiqamo ati Allahumma inni ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى بعيد أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبال ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحيل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ومارمو كندو أورين قنغي الله رند أسوك همنتينيا لغرو قاسيني أتقامو أتي اللهم يا أكما إليك أشكو ضعف قوتي ngesembel lampuye ngokella ruqa sana kata anki allai wa qillata hilati aron pilalloge ngoken qalla ruqa sana kata anki allai wa hawani ala nas aron logo mantagu serumma
serun na ngare inna ngan pillo ma mo siri kembere ngallo man tawo serum ma ngoken laaru khasana kata anke allai ati ya arhamar rahimin ya hinanda nunsu hinandana anta rabbul mustad'afin ati anke nyani serlam ponton kamanga serebenu qoro semberantu ma mongonirantu ma kembere ngati kun kamani anke allai wa anta rabbi anke nyani nge kamai ila man takiluni ange ninge hi nge khibare ana semenini kata koy ila ba'idin yatajahamuni yali ange khibaren semenini kata nuqulatin siraywa kenga warni iya gen tirninge ure amu ila aduwin malakitahu amri wal malin nge khibaren semeni kata qonnai ken qonne angarim pim maraylo ken kitendi illam yakun bika alayya ghadabun fala ubal Allah nay ambutunte gan tingewure na ambutunte gan tingewure kembera ke ho hayga nyinge kembera nge basinta ke ho hori nge ke ho hayga nyinge kembera nga mbasinta ke ho hori walakin qasa afiyatuka hiya awsa'u li kembera nga Allah hiya hangar Allah hiya be taga honunda kembera kella hiya kenya yurubante ningera mana kenya lingera anna Allah hiya kita ati a'udhu bi nuri wajhika allazi ngotange murni ta anke Allah tanya ala qinnoronga ngotange murna anke Allah ma te anya ala qinnoronga allazi ashraqat lahu zulmat noro kebe angra bitambunum bo oti ken noroi noro be aga na ware biteni bana kusana biten bangin su khurandi ngotange murna anke Allah itiken noro ya wasalah alayhi amru dunya wal akhirah la dunan pinu anda kunsu ka humanten taga ken noro ya kamaro la rampinu anda duna hinusu dawari ken noro ya kama aro lagara hinsu anda ken su kawamaden dawari ken noro ya kama min an tunzila bi ghadabi Allah ambu ngotange murnu ambute kenama yankinge kamare ngotange murnange Allah ma ange Allah bute nama yankinge kama aw yahilla alayya sukhtuk aw yahilla alayya sukhtuk walma ambute qote kenama nge kita laka al'utba Allah kembere nga ati jaraginden nanke Allah rare jaraginden anke Allah yara anke Allah raw serun jaragini hatta tarda maharanga dungi serran tanke Allah jaraginde anke Allah raw serun jaragini pase anya taga honu ni haramare munna aro jinanu kembere anke Allah yara taga honu jaragini taga honu lantanke Allah jaraginde ati la hawla ati senta komera wala quwwata ati sembe menta komera illa bik maganta anke Allah Omar Allah haringa taw arake duwa uyanya kirani ahatem banu su jogindeni ayon gulambo tendeni atankuti mahorengo jognu at hunkama tarogumu la nanti Allah harin tampure ken jogi mao tuhumbe tangane ti zaid bun harsa kenya aw Allah harin tabateloni ti hori batekai kirani Allah hare adri dewa khemba hayra kelaro qase benya ke kinye kampatunya kamundi ake ngwe mbatunya kamundi Allah malikenu isu ya nyimburo Allah harin bate ke kotai na Allah harin to kuma ke duwa khara kembe Allah harin ga tilawati we tarugum la koyin nanti aga ke duwa jopana arani kamun kullu khulle qala harin ga tila duwa ke Allah harin da kamun pai kenno qusui arani tabule wo jelelenten wo imendi Allah arenda yi tabule wo jelelentengo imendi kembere nga tabule ke no ne Allah arendi yonkulan woro tuna tabule ke hay ken no qusui arayin senna jibrilu aw tabule keri aro malika yugo tikem malika Allah raduna grensu ko manten ko maniman kini malika be ken malika khana senna jibrilu tate tablo ke no woni ken no qusui senna jibrilu ala salamu ara Allah haren kama ata Allah harenda ngani ati Allah tinna kanda anseru igara tora be kinyanga tiki Allah wa sera ibwa sera kemberenga anga dia taifa anga resehelema o mobe tiki Allah ramugu seruku gara jabu burbure be sagandanga sereganta kemme sagana sere Allah tigira kensu ko mantemu te kan lengi kota ke malika be hayta de kinni dunai me girensu ko manten kumani mango malika be ma tiro kenya haydome
kembirenga kenno qusui malika keme qusagara salamu ngara Allah harenga nema no kisenga kama ati assalamu alayka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenno qusalla harenda assalamu jabi ati Allah harenda ngani ati ke duna giren su komanten ko mani manni kama kembirenga Allah ri nyamari nanti ina angen orodum bana teringa angara ordun kini ya dro ti taifa hay giru hilaro mena kembra angana dungira kenno qusui giru ku hili iwi terendini nali katindi me na taifa wara giru kulo mena sere ho go taifa na suko mante muyonko ti girenga taifa hay giru hili bero mena tala harenga na dunge dro yo giru ku hili terendini ni tawme kembra nga sere beno go no na suko mante muyonko ala ke kona Allah harenda gilike ya bana Allah harenti ati kenta kemunda tinna sababunya taifa tiga madungi ke irike garan kutundi ira digamburen konira iri lanjaba ka kesu dange halle ti sere woni bu uri i qoron kotundi sere woni bu iri kuseru dange halle ati kungone Allah kungone Allah bana nawo inta ho kapa Allah kungone Allah batu na Allah bana nawo inta ho kapa Allah ti kungorni tikembina tini halaki enta likera o maremu ken Allah haren jukube qorenga ni mosiri ken noqane Allah ti qur'anari wa innaka la'ala khuluqin azim ati Allah ange Allah hare tan juku kama ken juku qorende Allah me kabako Allah haren do ke jukui lengi taifan kitengu yon qoten kama ken sawabumbu Allah hare muye ara sabare ken bale ke kotanga Allah haren na ordun kinni bane kemrena onyi taifa khwarenya muku nanti dewe go nyino atoni taifa o ma wallo yarin kallengi taifa wono aro makana tanume milu aro makana ni tanume milu kemrena misuru ngawe ngono lenki Allah batanu Allah batini misuru kuno ni kie aro wuro qur'ani o kharne o mare mo qur'ani o kharne taifa ken sababun kite maniri Allah harem pagara munye benya aro haygara sabare benya nanti Allah aren dunge ara ordun kini kembere taifa ora togonyamu komi dewo benuga halakinan qaso komi adin ko aro samudun ko aro irama dungonu ora kun qibare mugo mobe oni taifa kahana qibare muku kemmo gori nanti dewe wonyino atogoni taifa ka Allah aren muyu ara sabari kenya sawabuni taifa ga tono lengi kembere nga Allah aren madunge Allah aren tiga Qur'an ari ati wa innaka la'ala khuluqin azim kenna hale sena jibril aro gire malka giren ko mani mango malka be ma kembere nga usege nanga kamundi iro Allah harenda kuinen kinime birambe Allah harenga tla aw tawni yite mure ora ko inanti aganyi serebenun na ori kenkota ken utbata bunir rabi'a aro saybata bunir rabi'a Allah harenta ondenyi kunyan na ori kun kawon na on pokeri iro ikome yugo kingani addasiya iyao Allah harenga jama kegara Allah harem paratu na la kempendi na ompoke o kamana gula ku ya ga iken su ka mantenga kembirenga seruku kinan utbata roshebatai imirella to ihinne kadinda nyonyo oneya isonomeni Allah harem pineli mosiri Allah harenga tawo ni kitemuro tuna duawnya kembirenga yao Allah harenga kella hala su ka manteni kenno kusui iti ikome go kera kina addasiya iti addasi iti andiga inabu kebe gani inabu ade andiga inabu go hata anajigo kasu andiga kini ke yugo be hata on yite ngure iri kitembere Allah harenga ti addasina inabu go hata aroji andiga kini ke yugo kembra addas qanara yo kemutu ayare inabu la sirnundo menaga inabu lemu benu sirengani immo intengani kembra ngara kumpata na kullo yo kendi na ho inabu gabero yo kekeri kembere nan kitena yo ketana utuna jen qasu foroko noni kembere nga ari jonko yi Allah harenga inabu nga ma jingo yo kendi kenda Allah harengo tawunan sembe yitenga ayon gulambo tendena tanun joginteni Zaid ibn Harisa ken kana joginteni kembere nga ari inabu ke kinai aro jike ati ana inabu nyiga ana jimini ala ke kina Allah harenga watibe Allah harenda yo kenta oni ijome na akembrenga kebegana addasiya kengani utbatu buni rabia komeigo ke aken khana taw aw kaman Allah hare la halampai kenno qusui Allah harendi kitem futu kata inabi nyoke ke ati bismillah araken goni watibe agitena inabu mutu na yiga
gilagara ke koni nanti bismillah kirayi addasi kingani utbata komigo ke aw tauna ko man Allah haren bai akwa ko ma ya alim go chorone Allah harendi na sababunya aken bai dingira be kingani makai ikunta bismillah to na sawunya maka ke ko tan aburi batanan yin gaba mosir ukunta bismillah to addasi ga kawa ko amasro ara Allah harentin ati ike kawa kore tange bai gara kebe ko ni anga yigande ke jopana bai gara kebe ko ati ke debe taanu tukunta ke ture kedebe taganun ta keture angen khaira ke koni ken no kusui alla renti addasira tela kenna kandinari kembra addasiti ikena nasara undina yari nasara undina ikena kenyari kembra alla renti addasi tela baka kandebe addasi kitena alla haren jabi nemano kisenga kama atike baka ninawa alla haren kusantarati tela ngembaga ninawa Allah ko misire Yunus bun Mata kingo baka debebe nina wa telange baka noyewa addasiti na'am atike baka noye addasiti teli Yunus ange na kento khamoga ange na Yunus to khamo sere sunta ere ke jamane noni inta Yunus tu wanandi sere dunara to ni Yunus ke jamane ke debe se umta kenture telange na kento khamo kenno kusu Allah renda jabi Allah renti Yunus bun Mata atike ni ke mareme na sawunya Yunus ni nabi nyime Allah raqi kati serwa ike qahana nabi nyime Allah raqi kati isrwa kembere nga ike mareme ni Yunus ni nabi nyime ike meni nabi nyime kembere ala ke kona addas rawatibe addas kabako bas addas ratu nadi suran take qabaren tunu maganta nabi nyime kenno qusui addas tinto kata Allah harenga aw kamana tanun sumusumu aw kamana yangulan sumusumu kenno qusui addas islamao aga salama wati bara Allah haren tanun sumusuma kuma yangulan sumusumu kebe gana utbata aro shaybata isiginte ngon nawon poni wo kuma addasi hay aro Allah hare la hala bego kuma ndangi iro menawa kembere nga iya oke ikabako kenno qusui iri qane bane le qane to bane na kiyan utbata ro shaybatu te aywa taralle minen bono nire na sabunya addas hayra salama go benya nan tokiro Allah haren bate na tanun sumusumu na yangulan sumusumu kembere nga bane de qaneto bane na utbata shebata nanti aywa taralle minen bono ndangare aralle minen bono ndanga kembere gongo ni to sikisa mi won mawnu yoko man Allah haren pai aro addasi kembere nga Allah haren gara yigana ntla ara yokengin addasiya addasro yokenga sage wati be kenna yi utbata shebata iwosiki ikawa kontengo addasiya aw kama na golle beya kenno qusui riqanne to addasira tikembira teli anyi kama na maniyaka kangan dangaro menaga kenno qusu addasira utbata shebata jabi ati keigo be hay taunu yitemure ati kunate allai ati sirasuntangu yankoten kamal lenki angam pasu keigo sirasuntangu yankoten kamal lenki keigo ganta hasana arake koni wati be utbata shebata ti aywa tangen bay dina be kama kinani nasara on dina kin kan suronta keigo khallenga yela ange mo baka an khalleni nan tokiro kewa ange bay dina be kama kinani nasara on dina ti kenan suronta keigo khallenga ti kembrenga tele ange mo baka an dinan kama adasi ma wajabe khari kembrenga Allah ran koni a to kenno kuyi atumenga buwatu aro zeda bun harsa igri na hobu kilendi ora ko enanti taifa aro maka inna gani tandume milu kenya yi iro mena keni milan jatinga kembera taifa kengo ni maya khairi Allah harenda ke kotanga na sababunya aro taifa nambu am har sirbane kita taifa noni masa gante haigara kebe kita kena addas ar kebe kita kilendi aro ke taifa nternda ko magara addas bana kita kenga rasulama oni kembale taifa nona am har sirbane kita yani kebe gana abdu yalila kingani taifa kanan gusiki bego no ahana kengara jawu me bekini ken jawu ngarnya mo siri paske kenti tiyeli gana alkawa quhambo nay akinga na qihari akengani ikuna ndai tindai yeli gana alkawa quhambo nasiri nay akinga na qihari kebran surailana ken mas'udiya ken qara ko innanti aywa akenti in qihari ala riqi tindai ala garaqi qihari nya gani tunwa tigama tahinan qorikira ahinan qorikira tinai agara garanya kutuna sai Allah ka tin qihare ne qihare gahe kembirnga ikewi do hunu in sehe do garande mbade
akenda kya ko ni kembira kebe gani sura sikaniga kenda ko yin nanti aiwa Allah masara su kita na qi magantanke makaro ke debe khore taifaro ke debe khore Allah masara su kita na qi magantanke kembere nga igura jabu be kina Allah haringa kenya jabu ngarnyange mosiri ke jabu ngarnyango kembere Allah haren khoni asage wa sagante ara koyiya nanti keta igama dunye nan tokiri bate ini suturi ina fere sunya makango na ma akbaran kita kenno qusui ila delegation girni ila delegation girni baga taifa naniga maka naniga koni makango nanti aiwa aga yuoke aroku mare kella hala yandangi ora naga kembirenga ora qawyundo lemunu aro hontu imbalnu ora kungara ikunda gula mago jogini wa ayi men saundenga aka mare au katagai kiya ko watu e makango khana perena dugu tikembirenga antarno maka akoni ga bu antarno maka ken karanyi lara iwo maka serebe gana bu wuren killen kama alla gana ya an gana sage nali aga masura ma an tagarno maka masarana an kar halga manan kar he sere kenna lo ki an warno maka ken ordu no yari ken makango lara kemra makango kana perena dugu nan diketa ko nan tagarno maka na sawunya serebe ganya akabana serbe gan serun ka wana bakai kenyi Abu Talib ka ken fati sere sunta no himbe gote qarato no kembirenga isuka humantendi kanen kini me nanti kebe gan Allah aringa nema do kisenga kama don tamaru maka hilakari kembirenga kebe gani Allah aringa aro Zaid bin Harsa igri ila kilelega iri jongo imakai ka ijogi ke joge mosri kembirenga kebe gani Aisha tu radiyallahu anha Aisha tu domi Allah haren tirnini kota yugo nanti uhudi kota joge begaran kita uhudi kota tieli kota dangi himbe ga koto dina ken kota ngama na sabunya uhudi kota ura Allah haren jogi na yangulan jogi atange laqay a jogi mosiri ma ma'an kuhne nga golono nalo Allah haren tangen kembiranga kebe gani Allah haren sahaba khorai goy kenda ma'an kuhne ke fututi kambenga na buni maken kambungo khosene kembira ken qota Allah haren kama mosiri Aisha radhiyallahu anha kenya hayra Allah haren tin tiel kota qoto akamawa qomi uhudi kota Allah haren ti kota be ga da taifa igara saga saga mo beri aro igara gula sero benuya ti ken qoto dinanta uhudi kota ken qoto ikama dinanta uhudi kota kembira Allah haren sage au kamani jongo imakai maka tinto yendi angana tinto maka holon no yugo wono wati kenda wadi nakhlata kingani nakhlata wara lakinga Allah haren kinyeno arani wuron qaso kembra uyankano Allah haren sigi au kamanan salli ora ko nanti wurnahila kenya Allah haren kama wajibi kembira ka kebe ganin mantonwa wurnahila ni kun kama sunnaye ka Allah haren ko ni haqqendi wurnahila ken wajibi kembira Allah haren giri wurno na au kamanan salli bo kebe gani na to kempolo noy aro jinanu wonu gemunte jinanu wonu danginte gemu kun jinanu kunyi baka nasibina jinanu yani ora ko nanti Allah harenga qina yan nabi nyime watibe ora qin katai o wala la khidangin tukuri Allah harenga qina yan nabi nyime kemberenga kebe gani kamun segenga ira ken kutu malikanua ira ken kutu jinanua na sawunya nan same Allah haren qihar naonkani mal jinanu sete nan ga kamundi kebe gani malikanun se khanne ngonyura kenteringa na lakini gijin katanua aro turabu katanu kemberenga kebe gani Allah harenga bange nanya qihare kebe gani kamun sege ira ken kutu malik jinanu lantara kamuni hilaqari kemberenga kamunga kuti jinanu iqrisai kinani iblisai kemberenga ati unyare nguyan koten kama jinanun to woyarne nguyan koten kama sababu begara ukawa kamundigenga kemberenga una ken sababu mundu sababu bega sigi ugaranta asete kamundi kemberenga una ken sababu mundu ito kenyare ya isa majina ngurupu igoni gemu Allah harenga kenna Allah harenga kamanan salli urno na kuma Qur'anan qara kemberenga kenno khu Qur'anan seheken kama jinanun taqamo ati inna kunna naq'ud minha maq'ida lis-sam'i faman yastami' lana yajid lahu shahaban rasada nan to ku jinanu o kunyi taw dingranu ye kamundi kemberenga o ternkandini te qasisa sira sugana diga kamundi to ternkandini
tikembere ango kitane yana sanin sunkume sersuga de kamundi sasa tango terngane sanin sunkume yana ngengenere nan kata yang kadang kembere nga Allah are jinanun to Kenya mundenya sa ma jinan grupu iwotni kunda nasibina jinanu kunya lina Allah aren to nahilan salleke kembere nga Allah aro kuma Qur'anan qara banin bane tajwidun killenga ma kuma qarana suroni banin bane jinanu birambe ga kiye ira Allah haren qaran kanemu itimera ta kakuru kembere ga kuru ira Qur'ana kana kanne ira suka manten tenga birambe Allah haren ga tla sallinga makata fajrin ati Allah haren ga tla nahilan sallinga watiwe kembere jinanun kitenan sanki idiga iganyira no ko Yesu sage nan diga idigaranunga kembere ga diga iserun kutu ira qabaren sawu itarun kama bo kembe hay Qur'anan seheken kama suratul haqafiri Qur'anan da ken no ko na wala musri Qur'anan taqamu suratul haqafiri ati wa iz sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين صدق الله العظيم كذا قرآن سهيك كما سورة الأعقافرنا ولا مغسري جنانكو إدان انتيغر الله هارنغري أو كما نساليغا سيغنا تيرنغا كمبرا قرآن سهيك كما لغنا دوني تاي ومارمو كي قرآن آية نكوري نقنغي أوريني التي قرآن ري أتي وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن أتي برم جنان جما كله جنان جما إذا دنجي الله هرين ني أو الناهل السلني ورا كوين أنت الله هرين كما ورنا الناهل يسلي جنان جمان دنجي الله هرين يوكمنا قرآن ترنجا ati falamma hadaru birambe sukha matengari hadari qaranqanne gal harngon nahilene yokamana teringa qalu ansitu itimira tiqrara qilga qakuru kemra besukha manten kuru mala renga won nahilan salinantla nankiyema hajirin qurayen bogenga atinga kemra Allah rengitana nahilan firme tishafindo witiringa arani shafindo witiri arani kemma yankahina kemra Allah ren nahilan yasallini kembrenga ala millati Ibrahim ani wurno nahilan sallini kemra ala renga tla nahila sallinga hajirin ati qur'ana ndaken koni ati falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin ati birambe ala renga tla jinanuku ihalaware mana isuka manten sage idi garanuwa yo kamani jongo iserunga munzirin yo kamani serun gongo qalu ya qaumana itiya osru إنا سمعنا كتابا ننزل من بعد موسى تقرأ قرآن قنمه أقرأ كتاب قرآن قنمه تكمل تكني عنك نبي الله موسى دعني هلا كي أكويني نندي جينا نكو جاء وني موسى دعا كليا كما كنا توريتاي كمل إلى كنيا كو ترى قرآن قنمه كتاب ترى كتاب مو كتاب بي عنك موسى دعا هلا مصدقا لما بين يديه kembra ti kitabe ke tongunda nani ti honga kenga wa jomena mana kitabe be hay jinan kuma kene tawretai kembra ngati iwo ke hay kamana kitabe be qara taw ken kitabe tongoni yahdi ila alhaq ti kitabe ke kanane yana kata tongwa wa ila tariqin mustaqim kitabe ke aw kanane yana kata kilen khane kene kilitlamun denga ati ya qaumana ajibu da'i Allah ati ya ansiru تقرأ جاب الدنيا الله قرنا نكير كيف هاي كمان قرنا يا كت الله تقرأ جاب الدنيا رارك وآمنوا به آل ما نكعوتيه أنتم ونتيه يغفر لكم من ذنوبكم كنا يا واتبه الله وأجنبنا هنا أغنى لما نكعوتيه ننتكري الله وأجنبنا هنا ويجيركم من عذاب أليم كمرنا الله أتنغنا بكن ينغنقتي كنا نتوراهوي
ati wa man la yujibu da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi tikembere ngati serebe gama jawi ne Allah qirna na ke ga serebe gama qirna kata Allah serebe gama dunga na jawi ne kata falaysa bimu'jizin fil ardi tikembere nga tiken kamanenta kenta kontorai mu yankoten kamare Allah nta kon Allah ndra na Allah hirire tiken kamanenta kontorai mu yankoten kama walaysa lahu min dunihi awliya kembere nga besana nta ken kamanenda re agamete Allah qora semiranta ma mon koniranta ma agamete Allah ti ulaika fi dalalin mubin kembere kun kamon kunya sanguntonga isangunta umbangandengani kembere nga kenno ko qur'ana hayra kenno ko agun suratul haqafiri birambe jinan go dangi Allah harenga ima Allah haren sehele maw khira qur'ana qara kanne terinka birambe Allah harenga tla usage nan ga kati sarunga nan ga akbaren konira nande aywa woni tawna qihar lagare bedu abange aw makanke en kembra ira akbaren konira o mare mutar kugumunda koyi nanti Allah harendo jina nunda megge malema o tahana be kenya haike kenna ya lewra koyi nanti Allah harendo jina nu ira megge malema o hilaqari ken kite qamo ko tay na Allah harenta onten to sahaban no mena ni to makka ala koyi sahaban nanti Allah ri nyamari nanti le qur'anan qara jina nun kama hana ke jina nun dangin tenya na qur'ana kara kanne mo ya sigi na teringa ka keta kalle Allah ya Allah harin ma nyamari nanti ande qur'anan kara jina nun kama Allah arenda akoni sahaban nan nanti Allah rin nyamari inda qur'anan kara jina nun kama tielu ko diga nan kahiya a tar ko gumunda ko nanti ke ko tanga sahabanu ira kai muroti jabenga ira kai murodo jabum bate na sabunya jina nun pi tunu haramaro mpinta bana ango hamana Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu akenya na jabun kini nanti ke wodi ganaro Allah harembate ke kotanga kembere Abdullah ibn Mas'ud akenyi me wo kamana hilla nanti birambe uronga qaso Allah harengiri ike ka girrai kembere iri jongo imaka maga kile wo no iri jongo ikenkile Allah harendo Abdullah ibn Mas'ud iri jongo ikenkile yo kamana ndiga yoti kenda shi'bul hajun iri jongo ikenga na girgilun sege nandiga kemre Abdullah ibn Mas'ud ra ko yinanti ukinye dingira yoy Allah haren kusana qiren kututi tanga ara korin kututi tanga nanti iken to kori ken noni nanti mabu kori ken nonde miga sagi katai kemre Allah haren bane diga adiga mawkene dingira Abdullah ibn Mas'ud ataro Allah haren qaraqanendi ka Allah haren latai birambe Allah haren ga kin Allah haren Qur'ana qaran jopa aw kuma Qur'ana qaran jopa Abdullah ibn Mas'ud ra ko nanti ike taundengo koriri Allah haren ga kori be kutu nanti ken to kori ken woni e taunde kori ken woni ya way hobbini gono kuma nan dombi komi jamba mo anati jamba sergaben tatunu nyelingani himbe o yankana dawa hurun kama kembere ngati hobbinu yi kama nyanka komi jamba no mo yo yankana group bani hillo mi woni gabo malagaru i gabo hare Allah haren qarakhane ikenta muku khari tana in Allah haren qarakhane muku ni to ko rigere ka hobbinu beno kama nyanka i gabo malagaru nyime ikenta Allah hare qarakhane nyime muku hilla khari kembere nga to ke mori ike koni ikanu ango hamana mankan kore kusa giri ira mankan kore mu don ko khane ar do khane ni to ko rige non ira ke mu akinye degere ike me hami nanti imbu ko rige non inde kata Allah haringa na sababunya ikanu tora madiga Allah harin kita ne mando kisenga kama kembere nga ike koni itla na mira Allah harin diga kanenga nanti Allah harin ti mabu ko rige non ike koni ra Allah riga ko rige non me kanu ta kore nyi Allah harin kama kembere to ke morsa jama'u kama nan gawo man kayo kama nan sege ma hajirin kurengo baka birambe hajirin kurenga bu seruku hobbinu be ngi kama nan yanka keta to yo kama nan diga bani Abdullah ibn Mas'ud ra ko nanti hono gilli an kuna nanti tabloñe ko tabloñe ko tolmagi kundarungani yana girnan diga on te tabloñe hay kama nan kambina diga tora bani hillo group igari mo be sage ke mori ango ha manake yawo Allah hare lintenga katiya nemanu kisenga kama gili kenga ike nyagali mosri har sai madunge baka korige ma Allah hare ngari ya wati be Allah hare ndi tirne tele kankawa ite kongo kento ontari ike kanu anken kama ken degere ato honne ene bu korige non
Allah harenta dangani tanga nan baka korige noni ike hakare mai taunu an kama feu nandi jina numa ya mutunu nandi gatanga ike hakare mai taunu an kama feu nandi jina numa ya mutunu nandi gatanga kembira anga to korige noni kensuro kembira keni Allah harendo jina nungara megemu tahilandi be tarugum da ko nandi tatana Allah harendo jina nunda megemu taskanen kana himbero ke ganta bana kaira ko nandi serebe ga bugro Allah haremba te kendi ken Anas bin Malik ay ka ora kentar ni katikenga Allah gana dunya tay ku hilo ora kan kadni ke woni dangiti ola laqina kembrenga o maremu birambe Allah harenga tlawurno sallenga yilenga kare Allah harendo Zaid bin Harsa iri jonko imaka yi womna na lo maka kembrenga Zaid bin Harsa ra ko Allah harenga nanti yeli rono maka kamo nay iqabu magango ni khibaren kita Allah harenga tindo maka yi watwe aratu nanti ja ike khibaren di sama maka na sabunya abugunde taifara koi taifan ko kui nanti hariga matto kiribate keta ini suturi imay khibaren sanke ja taifan ko ngusagara delegation girndi nanga ko makangona nanti aywa ayu ke ar katoi aywa ora jabi kai ora gemuti kai wo ko ni da lemundo lala to ngare kunda akatu ma jogini kembirenga ayi men sa ontengo akama ja kena makangon su gemar nan ta antarno maka ken khibaren kin Allah harenga giliken ya bane keta Allah harenda sire mundu aw munana ken qimaka purke agare qarhan lono sire maka no mobe ala kan sire mundu watni tarugum da koyi nanti watni kenda urai katu urai kiti Allah harenda kenya mundu keno bane khuza qabilan sire wai Allah harenda ken mundu na ken qi ati urai kiti dangani nanti wa qini kata al akhnas bun shurah al-akhnas bin shuraiq wa qini katakenga anga konara nanti iwo munanna lo maka aqar hanoni kembrenga o maremu ki hay hiyai ken wajunda besu ko mantenda na sawunya Allah hare a golliniti sababunga pasi ya haygara sere mundu maka no nanti iwi qarhallo no kenga na lo debeni na sawabunya anyi katarno debeni nanti Allah yawi tangana Allah yana qi wananti Allah yawi tangana tungwa Allah wa tangana kahana ka kebe gani sababu nga ala kenya golire wa Allah ra mundu besu ma ana sababu golli Allah harem pinsu ko humante aw sababu nya gollini aw tlani giken saw Allah kama kembre Allah harem kataruno awtin Allah wi tangana ka ama kenya re ara sababu nya golli hina ara urai kitara ken qi kata al akhnas ibn shurayqiya nanti iwa munda na lo maka aqar hanoni al akhnas ibn shuraykh kenda urai kiti sagandi nanta Allah koni Allah arenda nanti ike lahiru ike gemu kanne nyawi kero quraysununa kembirenga quraysunun suga kahuma me nanti serebe ntaruno maka kembirenga ikiranta kenka manen qarhar ganare ikiranta ken qarhar gana quraysunun su kahuna nanta antarno kembere ikiranta ken qarhar gana kembe urai kitiri ken sawu Allah hare ntaron kama birambe kega sawa Allah hare ntaron kama Allah hare urai kiti dangani ti harsa ansage ande akata Shuhail bin Amr nanta andiga akoni kenda iwo ike Allah hare ngo makaro rakenga iwo munanalo kembere iwo munanalo aqar hanoni kembere urai kiti garekata Shuhail bin Amr ke Shuhail rajabun ginin nanti ike randa aqar halgana na sawunya ike baka qabila beri ken Amir bin Lu'ay qabilani kembere banu Ka'b bin Lu'ay qabila kungani kiten fe kusrebe nanta antarno maka kembere kullanta ken kamanen qar halgan nanti kennalo bani Ka'b bin Lu'ay kungani kiten fe kusrebe nanta maru maka kembere ike Shuhaili يكون بن عامر قبلان سر كلانتا كين كمانن قر هالغنا كمبران كبران Shuhail bin Amr ya aken qara haren sagandi nanti kiranta qar halgana kembirana urai kita diga ke monko Allah harenta dengan harsa sage annan diga kebingana al-Mut'im bin Adi annan diga monko kenda nanti iwo munana lo maka aqar hanoni gili urai kita gara ko al-Mut'im bin Adira jabun ginatin na'am diga karan nanti allo ike wa qar halgana kedno qusui al-Mut'im bin Adi lenyu nyeri kenya nyama targo gumunda ko yin tari lenyu kunyeri subuni nan kawo aime ire ka hanu fosi kembirenga nan garo Allah haren bate debello rakhena
يقدر الله رمبة الدولة رخين كمبرا إيرو منا ننديا تي المطعم بن عدي كارا كمرو الله هرين زيد بن حارثة إلى كمرو موي المطعم بن عدي كارا إذا وينو يلنغا كرواتي بي الله هرين كتنا أكوني المطعم بن عدي لأنتي ومنا ننديا توافنيا الكوا و المطعم بن عدي الله هرين دا توافو غالارا صلي هو غالارا ندغانيا خيرو كرانا أويني كن قصوي المطعم بن عدي رمو ari le nyunyeri kembira ire kanun fosina Allah harenga da iro mena ni jonkoy alkawai a gele maka kahirnu gara Allah harengari awo almuti'u bunadi ari re mundo mena igi ken kose na sawabunya almuti'u bunadi qabla nyungumene agana gire qabla so gili ka keri ari re mumba nangiri kembira idiga migo kena alkawa khorene ya ken alkawa khorene watwe kembira onyehu ne ka hanun nonen tutu seli ka halligara kenuma yo kama nantigi ka halligaran kama ko misrebe perendengan tigajanga yin kempo zoyari kembira Allah arenda alkawa munmunu magotlana tawafunga gatla tawafunga keben rukun yamaniya araken sumusumu nandiga arakanu hilisali maqam ibrahim kembira atla kensu ko mantenga kebe gane almuti'u bun adi ara khurasunun qiri nanti aywa Allah hare kebe gani Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam nanti aroma kai ke qarhan noni sirsu ma tora ki abike qarhani a ke makango igi ken kose ikunyi ma nanti Abu Talib ko ni fati keta serentano himbe ga wa qarhali gana a keta almutim ibn adi qahay ga qarhali ga ke kembrenga almutim ibn adi kahirun da delegation girne na hakikata almutim ibn adi bo delegation ke gara serebe girndi tarku gumun sori mai ken togoni honura ko nanti Abu Sufyan tira kenya qikatai ka kebe gani targon kitabu be woni wote rahiqul makhtum kenda ko nanti Abu Jahali ura kenya qikata al-Mut'im ibn Adi ura aqiqatai ira kan kinde khanera raqindi ura kara nanti andiga al-Mut'im ibn Adi tirni tikembirenga ara qariha o maremu iri al-Mut'im ibn Adi tirni tikembirenga tela ken kalene qare hallige yamba nay wa ma atokira bate idga kilenda akiya ko wati be almutim ibn adi ati ikema tokira bate idga kilenda iga kalene qare hamba nay kembere nga targo gumunda ko enandi kebe ga diatirni amma Abu Sufyana ko mi targo kitawni yoni nda ko enandi Abu Jahali aga nan hilli hoy kembere nga ila jabu ngin nanti aywa almutim ibn adi ange ngara srebe qare halliga kembere nga o khano ken kamanen to kono unta an qarham bono ni namaga kembera tarugumunda ko inanti almutim ibn adiyari remu ira Allah haren kompaye mi wara ikara hakin ikara watu yo kitana sanki kembera Allah haren ko ni to almutim ibn adi qarhani ma nankema hijra ngati Abu Talib fathalle agen kahana sigi Abu Talib plasindi kembera tarugumunda ko inanti serebe gara Allah haren naha agamara dinani iwo sirhana be ko nikeni kenni Abu Talib qala Allah harinnaha na tanga suqemba kama amara dinani asro hilani ken al-Mut'im ibn Adi wala ko inanti igrambar ko ngara Allah harin kama aro iqablan siro karagi be ganya agirnen sawabunga al-Mut'im ibn Adi wo kun siro karagiri kenna nga halle sireme be kitengra pape keriya na bogo ken al-Mut'im ibn Adi kemra ken qala Allah harinnaha mosri qala Allah harinnaha qa amaya islami amaro salama wondi wafati kahira wonya kama kebe gana al-Mut'im ibn Adi qa agra sure benya Allah harenda twara ora ko inanti badiri kota Allah harengara tanyere sirriga limaka kahiri nyungumundi kemirenga Allah harenda ko inanti al-Mut'im ibn Adi tillengi gana nyine aw birene aga nira kallo no kuseheni doro yin suka manten to kono asabra yin suka manten kinai aga nira kallo no kuseheni ko khibarendi yin suka manten kinai ora ko ina da al-Mut'im ibn Adi agra Allah haren qarha beriga aro ke qarharge kiro al-Mut'im ibn Adi fatihu mallato na sabunya kenya hijran sino tamundi bo kebe en hijran sino tamro sikandi kenya makantaren sino tamuni bo kebe gani makantaren tamro sino tamro sikandi Allah haren woni hijranya kembe Allah haren hijra am har dalla al-Mut'im ibn Adi arifati ara ke qarabere kira fatiye umallato me
kembrenga almutin bunadi ala kulli hal targum sukko man den woni gemarin nanti amaslama fati kahira wonyere ka ara Allah harin na Allah harin karatu ala baga fati Allah harin yante wona hijra nan ya Madina kembrenga akbaran kin Allah harin nanti afati keben Hassan ibn Sabit kin Allah harin sugana ke ara almutin bunadi ara huri qarenya ahurin qariyara kenya rabul ma'allarai almutin bun adit tiga ni gabe ko mo rakinga kati ora honne ko ni kendi nan qaso mo be ara tiga ni gabe kembere kebe gani Allah harenga arwe Makka kenda kahir non ko ni rawari men nan tiketa Abu Talib tayre antaro no Makka me wa harandaro ina honsu saka kama ina toran su saka kama ka haygaro Makka no ni almutin bun adi kembe gara qara halliga kembrenga umakata tora jonko ina hilakari Abu Talib ya ken qari sekonyara ka amatto kira dinambati kembrenga kebegani Abbasi islam au hale kotai Abbasira Allah harentirni nemano kisenga kama ata Allah harennga ti ampa watune Abu Talib ta Abu Talib ranna hare arando tora na isse kompakensui kembrenga teli ara hosura rawa ayra ke gollo qore be nyangena tela hosrona la lagarawa Allah renda jabun gene nanti aywa ayra ke golle be nyikira tar hosura la lagarare ar hosura na sawabunya sir sugono jahannaba Abu Talib ya yankan katena fegalanta suko mantenga Abu Talib ya yankan katena fegalan dina suko mantenga Allah renda ko nanti yo Abu Talib buni ni jahannama yimbendi kembera te quraye kulle wono yura signino kiwo yimben to hutanu hili wo kenya runatani yimben to hutanu hili wo kenya runatani kembere na kento huto atani ayongulan sembe kemo sorne ayongulan lulan sorne na toke to atani toke taw moburuma kembere ngana Abu Talib metirndi akemo tinike ya nyankan katena qoto besu ko mandenga kanani sira sugaro yimbendi Abu Talib ya nyankan katena fegalanta suko mandenga na sawunya Allah hagra kenneme benyara kenya Allah harin sababura Allah kenya Allah harin sababura Allah harin da koyi nanti ike gahe ti Abu Talib nyira ma yimben su horanke fi darakil asfal minan nar kembere tinda ike gahe ike sababun gahe Abu Talib nyira ma yimben su horanke iwoti no kubera hawiya jana mangrebe to ngane hawiya kembere Abu Talib nyira manoi kembere ka ahira sure bin Allah harinda Allah ra kento ara kembere Allah wa sigin jahannama awabuni yimbeni na wa qurey wori kembere ken qurey Allah wo to tanu hilirona tani gili yimben to hunga kembere ken yimbe to ataw mawruma ayon kulan sembe mo sorne akenyi me wa hay nanti ke qalena qoto besui nay akenya qalena felan da besui ba hay ke konso be Allah ra kenya ra Allah harinya sabura Allah harinda Abbas jawi kai birambe Abbas gira tirne nanti yele hayra sure bin Allah harinda teli an hakinyewa Allah harinda ko nanti an hankinye na sawanya tinna ike gahe ike sawabun gahe anyira ma yimben su ho warangere ka hayga bugu yimbe yimere nangare qurayni yimen to tanu hili kemba na ayatani kembra ra ken la ya kita ti Allah harin sawabun kembrenga otini Abu Talibi serebenu gara Allah harin na hayga matto kirai kempana na Abu Talibi ahilandi al-Mut'im ibn Adi kembra kebeni Allah hare aga buna da Taifa to rabbe gara kita araga sagen na lumaka la halaberi ora kenya haike yogara sau awataron kama Allah gana dunye tai misan singabo ko tatana o dangini ta kutenga Allah hare toranu benu gara kita maka noni nan same hijiran kane kembrenga Allah hare kanaro halle halle baka Taifa garo maka noni aganya qirne la halaberi awre qirne ke awrna yilla nanya la hala kurmbai tahana jaman dingira ho ganaino kembra Allah hare ngodina nan ga akhiri kata Allah jama ala sanundi aw qiharna sehen ko nalat ka keta awni la hala kurma awni kenya jopa are halle baga Taifa keta orno serun kama qabila nyungume awra ro kembate mekara nan ga qiharna saw atarun kama are halle baga Taifa ara kem model kurma ya jopa kembe Allah gana dungete ken qibare be goni buari ara kumpi nu goni lagari mobe Allah gana dungete yi o ken su ko manten saka tarun kama wala yaqima qalleke o ken sigini yere o duwa nyana wotini Allahumma ya farjal hammi wa ya kashfal ghammi wa ya mujiba da'watal mudtarin رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما
أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تعنينا بها عن رحمة من سواك يا ربي. أمرتنا بالدعاء وعدنا الإجاب، وارزقنا قبل الموت التوبة، وعند الموت الشهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.